Matijong ni Pai Krehiniar ni Difu Bithilangso long Karbiang long Evangelical Baptist Convention Bithilangso Mondoli lapen Bithilangso rong ningkan ingkoira phokechok arani katalon. Dera dang bithe ki dotuma phan ki chok pachet hangnon lewi ingdeng pi ingkoira pho angdeng su ke palong pen athepi en ponsi. Bithilangso long Karbiang long Evangelical Baptist Convention Bithilangso Mondoli lapen Bithilangso arong ningkan ingkoira pho Ruptalin na singkan talon pondo. Ada porphai ke paporpen KABC Bithilangso Mondoli lapen Bithilangso arong ningkaning koira phoki chokalong e Reverend Jameson be executive sesi KABC arideng pen ingpu pondo. Lasoapi Pastor Manting Hanse pen lamain turpon. Lasoapi porphai Cresia porpen karchuamai pido pondo. Pen ke sini tegia pan Rong la pen Mondoli ang tek ke sini pa meja pan ba Ruptalin aluat thoi neling pu pon po walam neling pu den lo tek ado ke tumta nale tum ripa na cherdep dun son si meji sin neling pa sini lo no la ba so Rong la pen se Mondoli Ruptalin aluat thoi non-eli KBC Bithilangso tu menar puna pieson thol se non-eli lo bang so lo thoi o sopo kar jong ther men pen putang lo pusin eli pache thang lo Bithilangso Ruptalin Seluniar aluat thoi surinira ingkoira pli Karcho Mayalong Elder Kalasi Hanse Chairman LEC pen Maichari pondo. Jubilee Katalon Amayalong Reverend Jameson be pen ajok arna malam pen kachitong arat kido ana phan than pajer misi aning papti pondo. Te nang tum kadok be media tum pan tambe nita Rong asar amen hoipen kadom bi rokan lo kadom hede ho kadom ja ni tum nok Bithilangso pu Rong jo singa bangke 1998 April tarike thom pen si ni tum lo bangso Rong bangke ka chu kim cheng lo amen si char sitame hara bangso aninkan per ma si ni tum ke char same chu kim rap mama chu sing rap pen lo amen si hola so hot ni tum dak wang ve pranga bangke Cengrum itu pun cengwi suatu mah sampai ke mu cor temu khab mak Manipur pun sikit bang. Apa anda ke haras sahut lebang sorong long temu cukim ke ceng abang ke ave don kep igwet ajat ave pin si ni tum dak rong cukim. Apa anda ke armu apa bang ke resumbar okor jak resumbar pen hesab eta ave bang throk kep igwet. Apa anda ke piningan ambong ana bang ke ana mahirime perejok Nilitum kadok kabe don pikebra serkep do iglo ampende se armu apai bangke bang paruka thomra bang inkoira ke thom tewa pisitame raso angbong long pen bangke don throk abangke arong prek kab iglo ampende se armu apai pusitame la don bang paruka thomra inkoira thom angbong pen bangke non la ningkan inkoira pho angbong bangke chom choi elo bang ko choksi bang ke ampende si
non pu non kedua bangke bang Parohinira bang Thongkebra sirkep si non bang so arong kenitum non coba cebom ampende si dhorom hina bang mite jethanang kogilo nilita prama bangke aron barin tinita kedu same isia kisu banang kecelawan epere jang masti nili bangke 1979 Desember teklu inur evangelis tong perna malam marjong lo amar nili bang Kristen dun jamat nili pu tumpen durapek the pu pen masi nang plung igjoi amasi nili bang ta Kristen dun igjoi lo apenke non ada kedua bangke nili mithang masi rong asar iglo apenke dhorom bangke non adon pikebra sirkep atmanta isibera dhorom sigido mane Kristen saide lo CNI donido ampende se Nepali Baptist le edon do ampende se kini adalah sewa dibeli katalon speaker abang kala kya ni timnon la Karbianglong Evangelical Baptist Convention pu halbangso executive secretary Reverend Jameson Bay alang le khelo News Report KTV News.